Pak, Pak. Duduk, Pak. 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 Itu, Bang. Bang, bang, begitu bang, mas bang. Bang. Duduk, Bang. Duduk aja, duduk.
تبارك الذي Iya,
عشان بس ما يميلون. bisa maaf ini orang yang nanti jatuh إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Lapar ikut di satu nih. Bang, pada lapar. Kurang dikit. Ke belakangan juga. Masuk nih.
الله لا إله إلا 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 Syekh Ali Jaber. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jangan biarin. Dister ya, bentar gua ganti baterai dulu ya. Kematiin ya. Ya. Apa? Baterainya enggak baru ganti. Oh iya.
Bang. Iya gue gimana nelfon nelfon gue mulu gak putus. Gimana ada yang nelfon gue? Tunggu gue buat stop nggak? Stop liputan dulu Pak di sana. Kok nggak ada waktu? Ini stop liputan dulu. Enggak, gue ini ngambil gambar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Oke, gue white begini aja ya. Biar kalau dia ngambil live-nya. Pakai live view gue sekarang. Live view ya.
Saya atas nama keluarga besar Syekh Ali Jabir, saya Muhammad Jabir, ingin memberikan satu hal prinsip tadi. Siapa pun di antara jamaah yang punya hak sesuai yang diberikan Ali Jabir, balikkan kepada saya. Kalau ada di antara kalian yang bisa memaafkan beliau, alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazaa. Semoga Allah ganti yang lebih baik. Kalau di antara kalian ada yang butuh, masih tetap lagi Syekh Ali Jabir, tolong alihkan kepada saya biar beliau tenang di kubur. Biar dirinya terpisahnya. Semoga tetap tenang. Allah Subhanahu wa taala menjadi kuburannya rawdah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu la yus'al. Allahumma اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجزه بالحسنات احسانا بالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم افتح له في قبره مد بصره. اللهم افتح له في قبره مد بصره. اللهم انزل عليه الروح والريحان واجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. Izinkan saya mengucapkan kepada akan nasihat beberapa roda dan juga begini jangan wala rejat alhamdulillah rabbil alamin إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita doa juga buat orang-orang saya yang ada di pemakaman Allah, mudah-mudahan semua yang ada di sini diampuni oleh Allah karena mereka Al-Quran dan kalangan Al-Quran. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tajidu al-Wahhab wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
seluruh teman-teman, rekan-rekan jemaah yang hadir pada kesempatan hari ini menyaksikan secara langsung prosesi pemakaman beliau. Demikian pula layar media dan menyaksikan atas nama keluarga besar Syekh Ali Jabir serta Yayasan Syekh Ali Jabir mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat dan menjadikan sebagai saksi kebaikan buat beliau. Terima kasih sekali lagi atas nama keluarga besar Syekh Ali Jabir dan Yayasan Syekh Ali Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nak, sini, bawain nak. Aku 2 menit lagi. Maaf,